Deco, da li ste spremni da naučite koje životinje žive u džungli? Džungla je mesto sa mnogo drveća, biljaka, jezera i reka. Lav. Kakav zvuk lav proizvodi? Koje je boje lav? Lav je narandžast. Gorila. Kakav zvuk gorila proizvodi? Koje je boje gorila? Gorila je crna. Zmija. Kakav zvuk zmija proizvodi? Koje je boje zmija? Zmija je zelena. Lemur. Kakav zvuk lemur proizvodi? Koje je boje lemur? Lemur je siv i crn. Papagaj. Kakav zvuk stvara papagaj? Koje je boje papagaj? Papagaj je šaren. On je crven, žut, zelen i plav. Nilski konj. Kakav zvuk nilski konj proizvodi? Koje je boje nilski konj? Nilski konj je siv. Odlično! Hajde sada da ponovimo sve životinje iz džungle koje smo naučili. Lav. Tvoj red. Gorila. Tvoj red. Zmija. Tvoj red. Lemur. Tvoj red. Papagaj. Tvoj red. Nilski konj. Tvoj red. Hajde sada da prebrojimo sve životinje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 životinja. Odlično! U sljedećoj epizodi saznaćemo o drugim životinjama koje žive u džungli. Ćao, deco!